Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Bright Starbal Marbanyang MLA Kamaulai constituency matakasngi ke Shipau Tarik Ujeliu Araja Arpasau ulalit banyak kendo yu Inspector General of Police UMK Singh nak banta bandawa nau hak bedai bagajing ka adur kemat ki pulit haba kilet syaki jaka apat ba Uba Bright Starbal ulaong bagajing le jong ki pulit dak baka adur kemat bat king daki atiar haba wan syaki jaka apat ba lada jia tang kinu kinu gijing ja ki barit ru ikumba kilet syaka jaka puit beriu bat kani ka penmai ki pat ba kumta Uba Bright ulaong bahadin baladat banyak kendu yu IGP ulap diang yang kini kejengkar pat bat ulakular baun ya keren nak bentar kani bat ke DGP ngilar ries ru ya kani kawai ka isu bat kata kalong habide bat ki begitu ki pulit no aman lah badan gini ru ki agitation ni bet baki pulit ki wan ban tap ya kedur khamat ka jongki tinggal ries ya kani ka isu ru khamat jongku IGP bana kaliang ka jongku MK Singh IGP ula om ba oh bun sim ya ni banyak keren ru bagi DGP mo mar ni na kaliang ka jongki ngem ngimla man suatu nomor boleh bagi wan ban jadi bagi pat ba mo dari kajing perkre kajing lakum bikin night operation counter insurgency nama pada kalian kajing IGP orang session kiai ini ru banyak keren bagi DGP ngai scam nang ni sekat mo ini isu yang katu ka bapenda argiu mo banwan lagi agitation peaceful demonstration ban kai dur khaman mata ban ra ban king ki atiar ki ban penmai ki pada mo kani kam ni ka mo situation ka ko mangi ong no let's say dari ka counter insurgency operation ni kata itu istu mo dia banyak di luar ba la kum tu ta karukom no kabam la pediang